Udruženje građana Neolit u Brčkom ozbiljno prijeti propadanje. Više hiljada eksponata koje svjedoče o vremenu od praistorije do novog doba deponovaju u potpuno neuslovnom prostoru pod krovom koji prokišnjava. S naslijeđem od pradjedova i 50 godina svog upornog rada i prikupljanja arheoloških pronalazaka na užem zavičajnom prostoru, grafički inženjer Milorad Ćirković iz Brčkog je nemoćan da valorizuje i sačuva pravo muzejsko blago s više hiljada eksponata, od praistorijskog i doba Neolita do nove ere i posljednjeg vijeka. Upravo tako, praistorijsko kamenodleto, neolitske kamene sjekire, mamut, da ne ponavljam, jer Brčko distrikt po svojem geografskom položaju stratešku nalazi se između planine Majevice i rijeke Save. To je idealno teritorija, idealno područje za pračovjeka i upravo u Brčkom distriktu u vrijeme SFRJ registrirano je preko 30 arheoloških lokaliteta. Ovo kulturno nasljeđe vidjelo je i oduševilo više stručnjaka iz zemalja regiona i predstavnika vlasti Republike Srpske i Brčkog. Struka je oduševljena, a vlast po običaju anemična i bez sluha. Iznenađeni su kvalitetom i kvantitetom, odnosno vrstom i količinom artefakata. Mnogi su priznali da državni muzeji nemaju dobar dio ovakvih eksponata, odnosno ovakvog blaga. Iako je vlada u Brčkom jedan period podržavala udruženje u plaćanju zakupa prostora u kome su bili deponovani eksponati, očito je da kulturna baština nije prioritet, pa su Ćirković i Neolit nedavno sve morali preseliti pod krov koji prokišnjava i u prostor koji nema struju i ostale komunalije. Ovaj resurs, kulturna riznica, ona je ugrožena po više osnova, njen opstanak. Ona nema veliku materijalnu vrijednost, ali ima nematerijalnu koja se ne može iskazati i izmjeriti na dugoročnom periodu, šta to znači za lokalnu zajednicu i čak i za region. Bez stručne verifikacije i valorizacije koja je tek započeta i obezbjeđivanja uslovnog smještaja ovom arheološkom nasljeđu i kulturnom blagu koje daleko nadilazi lokalne okvire, prijeti propadanje. Za to vrijeme Brčko, iako vlada raspolaže s brojnim praznim prostorom, nema ni muzej ni zavičajnu zbirku. Bilo bi to sve, poštovani gledalci.